Fáilte go GHR Consulting is me sé Imre Cheali. Tá Gaeilge fíorthábhachtach anseo GHR Consulting. Thosamid ag déanamh focail an lei gach lá ina chuireann mise focail Gaeilge ar an chlórbáin agus mínium an sin don grúpa cad a cílíonn leis an focail. Chomh maith sin tá rangan a Gaeilge ar siúl le Isabel na Cheali agus tagann si anseo agus déanann si an rang leis an grúpa. Darthaí muid ar logo inis agus tá sé gá hangach sin ceann na bailí in san bhfuil muid ag chur an Gaeilge chun cín. Darthaí muid ar síneachán agus tá síniú Gaeilge ag gachtainna agus is rud an deasa sin mar bhí muid ag daile le client atá loníthe mar hampla sa Sasanna agus is féidir linn scéal an Gaeilge scapa lob. Tá sé sin go deas marall gur cathair gá hangach í an gáilíomh. Is féidir Gaeilge eáil ar an sibh idirlín, tá Gaeilge agus béarla anas gur féidir libh seirbhísí Gaeilge aáil. Táiméid ag úsáid an Gaeilge ar na meán hóisiúilta agus an nuachlitir chomá. Más mín libh seirbhísí Gaeilge din teagháil ar an sibh idirlín nó rifist agus heoidh tú freigra go huile agus go hiomlán trí Gaeilge. Is rud an dheasaí go bhfuil mé ná an Gaeilge a úsáid anseo a GHR Consulting agus gur féidir le an Gaeilge a spráige don ar fad. Gia Gwyd, smisha Rory Gukian, is me and Bunahor, the GHR Consulting. We're all taking part in the Irish lessons, and Alfie here has even started in doggy daycare with his Irish lessons, so he's going to be Gaeilgeoir in the coming weeks and months, hopefully. Promoting Irish in GHR Consulting is very important to us. It's part of our community and local values based here in Galway City. We sponsor the dugouts up at Galway United, and we have some nice Irish on those as well, and we're already receiving some queries from Irish-speaking businesses as a result of that, so it's great to be involved, and we're delighted to be part of the promotion.